Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ke Sorkar Jelau ba Prestun Tensong, hakas ngi palay jong katayaw ulayo ban plila ni bu yu maunong rem, ban shnaya ke surang hapo kishnong kibahap hapo ke Nongstern Town area, ya kabalatip rukum ka upgradation improvement of internal roads of Nongstern Town area, hakalenter jong ka Arpo Point Kandai Iwaysan kilometer, halor ke project Meghalaya Integrated Transport Project, ya kabalabay pisada ke World Bank kabalakot syadu, Arpo Kandai Kelur Tam. Hakatigas ngi na lor usembut Menteri Rangba kumukongsan, ladon lang ru MLA ke Nongstern ba Macmillan Bersat, MLA ke Motion Road ba Jigur Merthong, SP ke West Khasi Hills, USIM ke Hima Nongstern, Chief Engineer ke Tenat PWD ke Sorkar Jilla, KK Mawa, Executive Engineer ke Tenat PWD Nongstern Division, SE ke Tenat PWD Road Western Circle Nongstern, James NS Lakyang, kinang yalam balang kiri orang ba bat kiwe-kiwe. Haka juk upor, haka tay kasngi usembut Menteri ulayo ruban pli yu maunong rem joga inspection bungalow, ya kabala ay kerteng menta usip sings PWD inspection bungalow Nongstern. Ini keren ya ki babun ki sectors, hiong ya ka health, hiong ya ka agriculture, hiong ya ka PhD, hiong ka education, ngamla banyau tangi ya ki kam ki bangi keren, ki bangi invest om guna ya ki riu ki nyo hajar, klur gawe ke sektor, gawe ke department. Ban persyai, om day baniwan nangay ban pembe, dan ban ya keren election. Rengapwa ban keren ya ke sisa. Ya ka investment ka bangi na lang na sorkar na lang. Ban na kermen scam, arpulai schedule. Investment kalong double, triple. Bangin yo iya naka ejingkelang. Hapo kejelang ikla jumi barok kawe. Sorkar nadu aja lah, hadu aja kakra, nanta kakra hadu nanta. Gila krik ya kriko. Hapo ke department budi jumi. Nadu uskret Chief Budi, Chief Engineer, hadu ki STU bagi junior kilo kia yodem. Kini ke sansten guna kilo kia yodem. Balai nama bagi scheme di bapero pe. Ki project di bapero pe. Ki wanra hakileng solo. Jom ke jelang kelaj. Hadin menila simti ban yalam ya basorkan nadu aja katra. Agwa ban ong yepi ba ka manifesto jogiru ikwa ban warang ia ka jingkela ba ka jingkela kare ban sedang nanong punyok mending idalit po monorim ya ka way ka srok water ka badon kam bahadu kata tasya tasya po isya hills kaban penuntoy ya kitu dipay ba ng solusyon satu ngadang ong ya kakenti hati ba kasorkar MDE hapo kajilam jemukan rak sama ngala ia kabat invest dan bat belut hatwede bat kijisna jika surok nadu arah hajar katra hadu mentah omduna ya kakarlai hajar peluru tingkat. Kawai kabakong santam hakaroi kapang hapo kejela kajuni kabenengkong day kalenti kasengkin. Klem kalenti kasengkin kababit kababiang ngakarai leno begin sna kayin bangla leno begin airong airuk pengitnat ya kayin namatang syubi nabar sabar jongka pelau yin. Kelalong dukung wipat kadur kadar jomba. Kakenung kenal. Iya bu hadu live room night. Dengan apa pengen pendek kaploy kata. Lada. Kadun kisingnya kelang. Bat kesorkar. Bat di kino yalam senong yalam kau. Bat tunjuk lu. Bat timpai bat nong senong borok. Bat di kuaruk banuan play.
Andala dek. Andang idep ia kan disurok mangis kem ba 6 don bitusu. Ya kasor ba anong spek. Banga kepat ia iba mat. Kepat iba im. Ya kini ki internal road. Wat lepai ke keteng ke benih bersana. Lesi lembah kahima, lani lembah kesnong, ngatai itna. Bangin dah air keteng atas ya kikat tu kan itu lagi slok. Iban yaj idong, lani kesnong iba per, kenang bahkan sak kanam kan sak kaburong. Kumile ya iba im sit sing sit, gile ruk yikiriu, don nam kiriu don burong, jom kiwipat. Ki snong ki thao ki bahap lesi hapo kahima non stoin barok koi abangan syong ki baik baik ar bukan dai klur kamdei kakak batung taru ki surok ki bangisas dangno haki dong ki baper ki snong ki baper kin sayo I kin pek ya kan galis barok kabanga kendu ken pam kumbalaong ni si mane tolong basno bahaban ai turut ke besaka kabanga sufi kelong don ki project kini ngimla ban pendek atapor kebiang teng tanda kadal ba kadon kajing huri hura kajing bomya supu batru kajing kimensin itrai jaka ban ai ka jaga hakatu kenti Gabangis na Yahusua.